Alléluia. Amen. Baragumu ni nini? La trompette c'est quoi? Baragumu ni chombo La trompette c'est kinachotumika qui travaille, kutoa sauti kwa sababu ya nyakati fulani, qui crée une voix à cause d'un moment quelconque, au kwa kusudi, ou à cause d'un but. Haleluya. Amen. Ile ndio inaitwa baragumu. C'est ça la trompette. Ndio maana Biblia inasema wakati Nebukadneza La Bible dit pendant que alipotengeneza sanamu, a arrangé un statut, alitangazia watu wote, il a annoncé à tout le monde, utakaposikia sauti pendant que vous allez entendre ya baragumu, et la trompette, santuri, filimbi, les goma, les tamtams, ninyi wote vous tous, mtapiga magoti vous allez prier pour kushuhudia sanamu et hiyo. vous fermer devant la statue. Lakini watu watatu Mais 3 personnes hawakukubaliana na neno la mfalme n'ont Nebukadneza. pas accepté la parole du roi. Meshaki, Shadraki na Abednego wakasema hata kama watu wote watashuhudu, Ils ont dit même si tout le monde va faire ça, lakini sisi hatutashuhudu mbele ya on sanamu, ne peut pas se prosterner devant la kwa statue. sababu sisi ni Wayahudi, Parce que nous sommes juifs. na sisi Wayahudi Et nous les juifs, haturuhusiwi kuabudu mbele ya sanamu, on n'est pas permis d'adorer des bali statues. tunaamriwa kuabudu Mungu mbele ya Mungu pekee. Mais on nous a ordonné d'adorer Dieu seul. Biblia inasema siku moja La Bible dit qu'un jour, Nebukadneza anawaita watu, Nebuchadnezzar a appelé ses gens. anawaambia wamenipa mashtaka yenu. Il a dit qu'on m'a donné vos Kwa accusations. nini wakati baragumu Pourquoi au moment où la na trompette filimbi et les sifflets na santuri et les santures na ngoma et les tamtams inapopigwa, ont été kwa nini condamnés? hamshuhudu kama watu wote? Pourquoi n'avez-vous pas prosterné? Hao watu watatu wakamwambia mfalme, Les 3 personnes ont répondu, hata iweje même si c'était comment, hatuwezi kuabudu mbele ya on sanamu, ne peut pas adorer la kwa personne. sababu sisi ni Wayahudi. Parce que nous sommes juifs. Nataka nikwambie hivi, C'est pas te dire comme ça. usipoteze identite ya Ukristo ndani yako On n'a pas l'identité que kwa nous sommes. sababu ya msaada mdogo mbele yako. Pour une petite soutien. Jua kwamba Mungu uliye naye Parce que les dieux que tu ni wa thamani kuliko vitu unavyoviona. as, toutes choses que tu Mungu uliye as, naye les dieux que tu ni wa thamani kuliko watu unaowaona. c'est que les gens que tu as, Watu wanaweza kukuacha, les gens peuvent t'abandonner. Mungu akiwa na wewe Si Dieu est avec toi, watakuja kukutafuta. ils vont venir te chercher. Watu wanaweza kukutupa, Les gens peuvent te Mungu akikuwa na wewe Si Dieu est avec toi, wale watu watakuheshimu. avec toi, ils vont te Mungu akikuwa na wewe, Dieu est avec toi. wale watu walikuwa na wewe sikitu, Les gens qui te voient wakaona valere yako kwenye maisha yao, dans leur foi, kwa sababu Mungu uliye que naye les dieux que ni yote katika yote ndani ya yote. Ndio maana poteza kila kitu, usipoteze valere ya Mungu ndani yako, usipoteze identite ya Ukristo ulionayo. Usikubali kufua mavazi yako kwa sababu ya sando lao. Usikubali kutenda dhambi kwa sababu ya vitu vidogo. Haleluya! Kwa sababu identite yako ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu na atukuzwe. Amen. So unapopoteza identite yako, Quand tu perds ton identité, ujue kwamba valere yako mbele ya Mungu unaipoteza. parce que ta valeur devant Dieu est perdue. Biblia inasema, Paulo anasema Paul a dit, tukafanywa kuwa wana wa Mungu. il nous a fait devenir enfants de Dieu. Kwa hiyo tukipoteza ile valere ya umwana wa Mungu, Si nous perdons la valeur d'être un enfant de Dieu, hakuna atakayeweza kukuheshimu katika dunia. personne ne peut t'honorer dans cette vie. Haleluya. Amen. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. Biblia inasema hawa watu wakamwambia, La Bible dit que ces gens, hatuwezi sujudu mbele ya sanamu. on ne peut pas se prosterner devant Biblia Dieu. inasema mfalme Nebukadneza akamwambia, La Bible dit que le roi les a répondu. mara hii Pour cette fois, itakapopigwa baragumu, pendant qu'on va sonner la trompette, msipo sujudu, si vous ne vous prosternez pas, mtatupwa katika tanuru ya on moto. va vous jeter dans la forteresse. Tuone ule Mungu atakayeweza On kuwaokoa. va voir quel Dieu va vous sauver. Haleluya. Nampenda sana Shadraki, Meshaki na Abednego. J'aime beaucoup ces 3 personnes. Ça va Wakamwambia mfalme Nebukadneza, on dit au roi Nebuchadnezzar, hatukutaka kukujibu, on n'a pas besoin de te répondre, lakini kwa sababu
sababu umetaja Mungu, Et parce que tu as cité Dieu, tunataka tukwambie hivi, on va dire comme ça. hatuwezi kuabudu sanamu. On ne peut pas adorer la statue. Mungu tunayemtumikia Et Dieu que nous servons, atatuokoa, il va nous sauver. na hata asipotuokoa Même s'il ne nous sauve pas, hatuwezi kuabudu on ne sanamu. peut pas adorer la statue. Hili neno linanikusanya sana. Cette parole, Hao tunasema Mungu tunayemtumikia ça veut dire que nous anaweza kutuokoa na tanuru ya moto, nous sauver de la na fournaise. hata asipotaka Même s'il ne voulait pas, hatuwezi kuiabudu sanamu. on ne peut pas adorer la So statue. hatumtafuti Mungu tu C'est comme ça qu'on Dieu kwa sababu ya kutuokoa, pour qu'il puisse nous sauver. hatumtafuti Mungu tu kwa sababu ya kutubariki. Pour nous bénir. Hata kama asipotubariki, Même s'il ne nous bénit pas, yeye ni Mungu tu. il reste Dieu. Hata asipotusaidia, S'il ne nous aide pas, yeye ni baba tu. Hata tukizarauliwa leo, nous serons comme yeye ni baba tu. il est un papa. Hatuwezi poteza heshima ya Mungu On ne peut pas perdre kwa sababu leo hujabarikiwa, kwa sababu leo hujajibiwa, kwa sababu leo hujatoka mahali ulipo. Leo Mungu unayemwamini ni Mungu mwaminifu. Dieu fidèle. Haleluya! So hawa watu Ces personnes ici, walikuwa na uhakika ils avaient la na certitude Mungu anayemwamini. avec le Dieu qui croyait. So ili kwamba wamprove C'est que pour le prouver, Mfalme le Nebukadneza, roi Nabuchodonosor, lazima waambie il fallait lui huyo Mungu tunayemtumikia dire que nous servons. atatuokoa na tanuru ya moto, na hata kama asipotaka kutuokoa S'il ne voulait pas nous sauver, sisi tutabaki wanawake, tutabaki watoto wake, tutabaki kwake siku zote, na tuwezi kubali kuabudu sanamu wala miungu mingine. on doit être étranger. Haleluya! Kwa sababu unachelewa kupata mtoto, Parce que tu as traîné d'avoir un unaenda enfant. kwa mafumu. Tu pars chez les Kwa fétichistes. sababu unachelewa kuolewa, Parce que tu as traîné des unaenda kwa wafumu. Tu pars chez les Kwa défunts. sababu unakosa pesa, Parce que tu manques la unaenda kwa wafumu. Tu pars chez les Kwa défunts. sababu unachelewa kupona, Parce que tu as tardé de unaenda kwa wafumu. Tu pars chez les défunts. Lakini Meshaki na Abednego Mais ça t'a fait ça comme na ça. Shadraki Et ça t'a. walimwambia Ils mfalme, ont répondu au roi. hata kama Mungu asipotaka, Même si Dieu ne voulait pas, sisi hatuko tayari on n'est pas prêt kusujudu et pour nous mbele ya sanamu. devant la statue. So yule Mungu C'était le Dieu. tunalinda heshima yake, yule Mungu Le Dieu. tunajua nguvu zake, yule Mungu C'est Dieu. tunajua uwezo wake. Connaissance en force. Haleluya! Amen. Ayubu anajikuta yuko kwenye situation mbaya, Job s'est retrouvé dans des mauvaises situations. analala kwenye majivu. Il dormait dans l'ensemble. Tajiri wa kipindi hicho, Là, c'est dans cette époque-là. ikiwa utajiri ungeruhusiwa mtu awe mfalme, Si c'était la richesse qui annonçait, Ayubu angekuwa mfalme Job était un kwa roi. sababu ya utajiri alikuwa nao. Toute la richesse. Lakini tajiri wa nisani hiyo Elle anashindwa kulala kwenye kitanda, est je ne dormir. anashindwa kulala kwenye mkike, Je ne dormir. analala majivu Et il tombe dans kwa les sommes. sababu ya maduleo, kwa sababu ya maumivu, na jipu imetoka eneo zote. Il avait des plaies partout. Lakini jambo moja ni kwamba Une chose était, mke wake anakuja, la femme était venue. anamwambia mume wangu, Si maman lui dit, mtukale Mungu wako, si c'est ma parole, kama nikufa ufe. mourir, tu vas. Nataka nikwambie hivi, J'aimerais te dire comme mke ça. wa Ayubu La femme est morte. akuwa mpagani, lakini kilichompusee amwambie mume wake, mtukale Mungu basi, kama nikufa ufe. Ni kuona mateso mume wake anaoteswa. Lakini sikia, mwanaume mwenye akili akamwambia, ona wewe mwanamke, unakuwa kama mmoja wa wanawake wapumbavu. Unataka kupata mema tu kwa Bwana, hautaki mabaya utupate vile vile. So kwa Mungu tunaweza kupata mazuri, na kwa Mungu tunaweza kupata mabaya, lakini tutabaki na Mungu. Hatutamwacha kwa sababu ya magumu imetupata, hatutamwacha kwa sababu ya majaribu imetokea. Tunajua ule Mungu aliyetutendea mema atatenda mema mengine vile vile. Haleluya! Usikubali
Usikubali kumwacha Mungu kwa sababu ya situation unayopitia leo. Hata kama watu wakukatae, hakikisha unabaki na Mungu. Hata kama watu wakudharau, hakikisha unabaki na Mungu. Hata kama watu wanaona hauna amani, hakikisha unabaki na Mungu. Yule Mungu unayebaki naye ndiye atakayekupa heshima mbele ya watu waliokudharau, mbele ya watu waliokataa, mbele ya watu waliokutupa, kwa sababu yeye ni yote, katika yote na ndani ya yote. Haijalishi unapitia uchungu wa namna gani, lakini Mungu anaweza kufanya mambo yote. Haleluya. Bwana Yesu atukuzwe sana. Amen. So usimwache Mungu kwa sababu unapitia shida leo, lakini ujue kwamba Mungu wa ngurumo ni Mungu anayefanya mambo makuu. Mungu mwenyewe anatutoaka muzero na anatupandisha. Haleluya. Yeye ainuaye mnyonge toka mavumbini na kumpandisha, ainuaye mhitaji toka jalalani na kumketisha na wakuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Mungu tuliye naye, Mungu anayefanya mambo yenye kuwa impossible. Mungu mwenyewe anafanya mambo haiwezekani. Mungu mwenyewe anafanyaka wakati akili yako imefika mwisho. Ni wakati Mungu anaanzaka na wewe. Nimekutabiria kwenye mchana wa leo, mahali akili yako imeisha, Mungu aanze na wewe kwenye viwango vingine. Mungu aanze na wewe na kupeleka kwenye level nyingine. Walioona kushindwa kwako waone namna unavyofaulu, unavyoweza. Walioona kuanguka kwako waone namna unavyosimama kwa kishindo. Walioona unavyoaibika waone heshima yako na waheshimie. Hawatakufa kabla hawajaona matendo ya Mungu kwenye maisha yako. Hawatakufa kabla hawajaona nguvu za Mungu kwenye maisha yako. Kuna wingu linalofungua malango. Kuna wingu linaloleta heshima. Kuna wingu linaloconnect na watu wengi. Haleluya. Mwaka huu hakuna kitu kitakachojifunza kwenye maisha yako. Kila aliyekuwa adui wa siri utamtambua wewe. Kila aliyekuwa adui wa siri utamtoa wewe. Na ili utoke kwenye tabaka nyingine na kwenda kwenye level nyingine. Na mwaka huu Mungu atakutenga na watu wa sasa. Haleluya. Hesabu 10:1. Nombre 10:1, tunasoma Biblia kwa jina la Yesu Kristo. 10:1 yake inasema hivi. Ndio. Kwa penda usoma na kuandika, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nombre 10:1 inasema hivi. Ndio. L'Éternel parla à Moïse et dit, Sawa. fais des trompettes d'argent. Okay. Tu les feras d'argent bâti. Elles te serviront d'évocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Sawa. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. Sawa. À l'entrée de la tente d'assignation. Et si on sonne que tu trompettes, les princes